Mayapayabak po kaya kayungan, bilang balayan na may tipon para kaniting kapag masusyan, pakisabi mi po na isulod jala pong masalese, rin kaya kayong face mask hanggang mayariya po in misa. At agkatanla po ring malda na makyabe, tamo pong makibat, karing dalit, panalangin at kanta, kabang magmisa. Dakal pong salamat.
Mitipon tamo pungeni batayang samban, purian at pasalamatan ing malugod at mapamakalulong Diyos. Kaniting Santa Misa, pasalamat la po ring makatuki. Para king kapasalamatan da po di William Yao, the family of the late Felicidad Manansala, Waldorf and Rosal family, Helen San Pablo, Florentina Albis, Adier David, Zenaida David, Ricky and Adoracion Canales and their families, Patrick Cura and family, Ludi Rivera and family. Para kingaldo anibersaryo ning karelang kebaitan dadi, Monina Presas, Teresita Galang, Jonathan Mariano, Shekina Ann Manusik, Bong Samson, Julian Gabi Mercado. Para king kayadwanan da at pamanantabe ning banal espiritu, para karing kakaaluguran at pamilyada ri Father Noli, Father Meg, Father Jasper, Father Makmak, HRP staff and mandated organizations, Mario Trinidad Lasatin and family, Rodolfo and Vice Governor Lilian Nanay Pineda and family, Governor Dennis and Yoli Pineda and family, Rosel Pineda, Cel Puno, Cecilia and Miguel de Castro, Alan and Edna Bitug and family, Lincoln Baluyot and family, Holy Angel University Community, Sophia Paredes, Imang Auring Between and family, Olivia Balatbat, Grace Santa Ana, Joel Santa Ana, Juan Jose Santa Ana, Noel Manangkil, Josephine Gonzalez, Marian Manangkil, Evangelina Manangkil, May Ann Aquino, Eliana and Joaquin, Loreto Dison and family, Megan Luis Pangilinan Garing. Para king ligtas ng pamaglakbe dari Iluminada Pineda and family, Mark and Leia Kiambao and family, Lisel Pineda. Para king kapaldanan, pamikatawan ng pong spiritual ng Pope Francis, Joy Espino and children, Kimberly Ann Canales Miller. For the good health and protection of Imang Auring Between and family, Kyle Coro, Seni Capili and family, Norma Manalota and family, Herminia Narciso and family, Roben and Rosita Manyo and family, Genoveva Manansala and family, Carmelita Aison and family, Gabi and Julie Pabella, Kai and Javi Diaz, Cara Pabella and Grace Smith, Alex and Ler Paras and family, June, Mel, Abigail Ramirez, Ferdinand Vicky, Cesar Ramirez, Adrian and Edita Gonzalez and family, Lou Between and family, Rona and Silva and family, Erlinda Epino and family, Rita and Ralph Soto and family, Lucy and Gary Tucker and family, Sister Myrna Salas, Ross and Bob Demihildo, Jody and Serianco, Tracy and Estipet and Ayajaja, Sheena Sue at Stanley Kim, Bernardita Reyes, Nini and Joey Dimen, Beth Taylor, Cel Laguno. Para king malagwang kapaldanan dadi Roberto Rayos Rosal, Helen Rosal San Pablo, and Lawrence Rosal San Pablo. Constancia Rosal Pamintuan, Richie and Rima Pablo. Imang Auring Between, Lourdes Guadamor, Adria Switzer, Gertrudes Pineda, Robin Nepomuceno, Renato Panganiban, Maria Antonio, Narciso Reyes, Maylin Palo, Adela Conese, at Ding Sablang Masakit, Chan Chan Yeng, Letis Sepide Yap. Ganakantala naman ding kalugaran tamong Mayao Nabye, lalong-lalo na di Teresita Wilkerson, Leopoldo and Aurora Nepomuceno Valdez, Dr. PJ Nepomuceno, Carmelo and Concepcion Nepomuceno, Romarico and Patricia Enson, Monsignor Cosme Between, Monsignor Andres Between, Policarpio Between, Jose Joaquina Between, Antonio Senior Dizon, Lourdes Dizon, Virgilio Narciso, Lucia Sagum Aison, Joscoro Senior, Lucila Ramirez, Roman and Elena Biray, Ricardo Sr., Eusebia Ramirez,
Gloria Roan Ramirez, Joscoro Jr., Josdado, Nerio, Edgar Ramirez, Manolo Dizon, Aurea Montalvo, Arnedo Pangan, Deden Mulyadi, Ani Mirawan, Lucia Pungo, Andrea Olivia, Adrian David, Arner David, Benedicto David, Melinda Pelayo, Mariam and Maisel Wong Gonzales, Rodrigo Wong Gonzales II, Alfonso Wong, Emilia and Santiago Gonzales, Francisco and Francisca Di Choco, Alfredo Chao, Chua Tang Eng, Yao Bunkeng, Mami Yeng, Edward Yao, Santiago Tay, Antonia Reyes, Maximo Chao, Cecilia, Raquel, Maria Alberto, Rodela Olea, Paz Gibo, Reynaldo Reyes, Herminia Reyes, Chito Reyes, Aurora Cosme, Teresita Camaya, Teresita Punsalan, Fernanda Camaya, Felipe Buan Jr., Rosenda Malig, Elvira Dizon, Seth Alarde, Souls Nearest of the Gates of Heaven, Manolito Gueco, and Wilhelmina Pulumbarit, Carlito and Nicolasa Pineda, Ronald Arisco, Cisco Gonzales, Kulitan, Andres Flores Esquilio, Regino, Maura, Caridad Esperanza, Juan Maria Pio, Ricardo Bermudo, Victorio Bermudo, Leocadia Bermudo, Gertrudes David, Venancio David, Angelito David, Reynaldo Garcia, Lucrecio Garcia, Anastasia Gasha, Carmen Dizon de la Cruz, Severino Dizon, Roberto de la Cruz and Bienvenido, John Joseph Balahadja, Rupina Duya, Joaquin Medina, Beatrix Navales, Sani Sagkal, Nicasio Sagkal, Conchisa Sagkal, Jeriel Dizon, Felipe Tan, Primitiva Tan, Angelito Tan, Pablo Espiritu, Lucia Espiritu, Juanita Espiritu, Anita Ocampo, Architect Edilberto Santos David, Salvador Pili Pineda, Dominic Gabriel Dizon, Michael Jarem Banayat, Oprikita Dungka, Isayas Dungka, Mario Pamintuan, Alfredo Bautista Neri, Renato Pineda Sr., Jose Manaloto, Ernesto Manaloto, Edwina Benson, Basilia Flores, Gregorio Manusig, Luisa Manusig, at Ricardo Sakdalan. Pangaditala ding sablang kaladwa, lalong-lalo na rin mangailangan, king pakalulu ning Ginoo. Ing magmisa tamo po, Reverendo Padre Nolasco L. Fernandez. Kalimutan,
Kilagyonig paning anak, ang paning Espiritu Santo. Amen. Ing grasya ning Ginotang Kristo, ing lugod ning Dios, at ing sala ning Banal Espiritu manatili kaya kayangan. At kaya kaan timurin. Pakamalang kong kapatid, pasibayo po tinipo na katamo ning Diyos, bata mong makirandam karingkayang amano. At ang timurin, batayang tanggapan, ing kakamal-kamalan, akatawan at daya, ning kakatamong Ginoo. Sinabi na, ing mangan king laman ko at minom king daya ko, at inyang biye alananga, at pasubyang king miye king taulingaldo. Isadyata mo po yung kakatamong sarili, sisyan tamo yung kakatamong agawang kasalanan, yung kakatamong kakulangan king biye, manyawad tamong kapatawaran king Diyos. Ginong Jesus, uli na ning lugod mo kaya kami, di na lang kang dakal kasakitan para king kaya kaming kaligtasan. Ginoo pakalulo, Ginoo pakalulu. Kristo Jesus, ika mismo meteka para kaya kami. Dapat eka menatili king kutkutan, sinubli kang mebye. Kristo pakalulo. Kristo pakalulu. Ginong Jesus, pepaitas kabanwa, at ngini makalukluka king dani ng wananing Joseph pa, ban mamilatan para kaya kami. Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulu. Ing Diyos sa mayupaing tutu pakaluluan na katamo, at king pangapatawad daring kasalanan tamo, idala na katasa king biye alanangga. Amen. Gloria in excelsis Deo. Manalangin tamo. O Diyos ay pami, ikami manadwan mi, king anak mo ingituro na keng mga di, at yasinabing makipagsalita keke kang mipnong kapanaligan, dinan mo keng sapatasikan ng loob, masipit manalangin keka, at sasawang manyawad king kailangan mi, ang gaking ibiyanan ning ganakamu, emoy paintulot ing kalingwan ming manalangin, para king pamangailangan ding aliwa, at lalo na para karing bagi ating ulaga, ikaing kaburian mo,
ating kekang kayarian, itiadon mi keka, king kapamilataning ginuming Jesucristong anak mo, amabibi at magari kambe mo, king kametong aning banal Espiritu, Diyos manggaman king alanangga. Pamamasyang iba't king libro ng Genesis. Kanita nganing Ginoo kang Abraham, tutong dakal ing sumbong laban king Sodoma at Gomora, at tutong maragul ing karelang kasalanan. Kailangan ko lang puntalan banabalo nung tutupin o ali ing sumbong da kanako laban karela. Mintala ring lalaki king Sodoma kabang may natili ang makatalakad di Abraham arapanan ning Ginoo. Linapit kay Abraham king Ginoo at ngana tutupin kayang lipulan nyo laring tao at idame pati na rin alang kasalanan, karing ating kasalanan. Nung sakaling ating 50 kataong alang kasalanan, king syudad, sintangan niya pa kaya ing syudad, o patawaran niya, pauli daretang 50 kataong at sukarin, mabayat yung daptan, inganti kanyan, eyo pabustan, mate, ingalang kasalanan, kaya benaning ating kasalanan. Pakipanteye wari, ingalang kasalanan, king ating kasalanan, sukat mapalyari, inganti kanyan. Gawa neman waring matulid, ingukum ning mabilugayato, nga nang mekibat ning Ginoo. Nung manakit kong 50 kataong alang kasalanan king syudad ning Sodoma, kesintangan alang-alang karela. Migsalitayang pasibayo Abraham, mangangas kong magsalitang pasibayo kaya kayo, o Ginoo ko, mistula ko mang alikabok at abo. O numong kulang lang 5 king 50 ring taong alang kasalanan, sintangan niya pa kanita yung syudad, pauli da ring 5. Peki ba't ning Ginoo? Eke sintangan, nung manakit kong 45 alang kasalanan ka rin. Sindo na pang Abraham yung pamagsalita na, nga na, o numong 40 ring alang kasalanan, peki ba't ning Ginoo? Eko ibalaos ing pamanyintang alang-alang karing 40. Kanita nga ng Abraham, kayo sana mimimwa kanako, o Ginoo ko, nung magsalita ko pa, o numong 30 ring alang kasalanan ka rin. Peki ba't ning Ginoo? Eko, ibalaos ing pamanyintang, nung sakaling manakit kong 30 kataong alang kasalanan. Migsalita pa, Abraham. Mangangas na ako na namang magsalita, o numong 20 nga nang mekibat ning Ginoo, eke pamurin sintangan, alang-alang kareting 20. Sindo na pang Abraham ing pamagsalita na, kayo sana mimimwa ka na ako, nung sakaling katatawlyan, sabyan kong magkang atin mo nga 10 kataong alang kasalanan ka rin. Peki ba't ning Ginoo? Eke sintangan, alang-alang kareting
Apulo. Ing amano ning Gino. Salamat, King Diyos. Gino, King Aldo, minaus ko, ika, peki batan mo ko. King mabilog kong puso, pasalamatan da ka, o Gino. Arapan daring anghel, daralit kong kapurian keka. Arapan ke ing banal na templo mo, duko ko at puryan ing kekang lagyo. Uling pepakilala mo, King Sablang Bage, makapaigit yung lagyo at kautusan mo. King Aldo, minaus ko, ika, pekibatan mo ko, mismong sikanan mo, yang pagkalub mo kanako. At syuka, king kakatas-katasan, ding pakumbaba, kaya kaanomang ingatan, at keka ela makasalikot ding palalo, makapadurot kuman king kaligaligan, ining biyeko, kaya kayang ingatan. Kalaban kong kako, kaya kaalang sa sabatan, at ligtas mo ko kapamilataning upaya mo. Tuparan mo ing sablang pangako mo, o Gino, ing alang kupas sa lugod mo, alang kayangganan. Pamamasang iba't king sulat ng San Pablo, Karintao, Colosas. Inyang mga binyag kayo, mikutkut kayo, kambe ng Kristo. At king pangabinyag yu, mi pasubyang kayo namang mebe, kambe ng Kristo, king kapamilataning kasalpantayanan yu, king upaya ng Diyos, ape pasubling mebe, kaya kanitang minsan, mete kayo king kamatayan ay spiritual, apasari ning kekong kasalanan, at paulining pagano, kayong masasakop king batas. Dapat ngeni ing Diyos, binyaya na kayo kambe ng Kristo, pepatawara na kayo king sablata mong kasalanan, ligpusaning kayo payan ing batas, kailisane ing listaan daring kekatamong kautangan, asukat,
pikabayaran, lekonong lubos at pinaku king krus. Ingamano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Tinggapyay ng Espiritu, aginawa kay katamong anak ng Diyos, at king Espiritong ita, ausan tayo, ing Diyos kay katang tatang. Ing Ginoo, manatiliya kaya kayo. At kaya ka timurin. Pamamasaking mayap abalitang agpangkang San Lucas. Ligaya kaya ka, O Ginoo. Minsan, Jesus manalangin niya king metong alugal. Inyang mayarina, inyang mayarine, ing metong alagad sinabi na kayo, Ginoo, ituro mo kaming manalangin antimoing depata ng Juan, karingkeyang alagad. Nganang sinabing Jesus, neng manalangin kayo anti kanining sabiyan niyo, igpa, misambanying lagyo mo, datang ing pamagari mo, dinan mo keng pamangan aldo-aldo, at patawaran mo kami karing kasalanan mi, uling patawaran mila naman, detang ke kami, mi kasala. Emo kay yarap, king mabayat, akapagsubukan. Nga na pang sinabi karela, ipalagita mong ing metong ke kayo, mintaya king metong kakaluguran, king kapitangan bengi, at sabiyana, abe, para man mo kung atlong kapirasong tinape, uling mi paindalan niya ing metong kong kakaluguran, ang maglakbe, at alakong ayang pangkaya, at palageta mong ing pakibat na nitang king kekang kakaluguran ay at tsukilog bale anti kanini. Emo ko istorbuan, makakandado ni ing pasbol, at matutod na kami ring anako. Ena kumalyaring mibangon banarinan da ka king pamangailangan mo. Sasabihan ko kaya kayo, agyamang mibangon at minye ulinaning karelang pamikaluguran, mibangon niya mo rin, ban ibye ing adwaning kayang kakaluguran, ulinaning pamamilit na niti. Inya sasabihan ko kaya kayo, manyawad kayo at mirinan kayo, maninton kayo at manakit kayo, maus kayo at may buklatanan kong pasbul. Uling ing balang manyawad mirina niya, ing balang manintun manakit siya, at ing balang mamaus may buklatanan niya. Ninumoke kayong tata, ing monye ubingan king anak na,
nung iti manyawad diyang asan, di na niya waring alakdan nung iti manyawad diyang ebon, nung ding marawak ke kayo biyasa la pa naman magkalub mangayap pabagi karing ke kong anak, kasi lalo na ingig payong at sibanwa, ibiene ing Espiritu Santo karing manyawad kaya. Ing maya pabalita ning kakatamong kaligtasan, Kapurian kaya ka, O Kristo. mayap ayabak ning Diyos po kaya kayangan. Antimurin po karing kapatid tamo at karing karelang pibale-bale, makiabong mag-participate kaniting Santa Misa. Good morning po kaya kayangan. Tayo po kakalimuan, itang kitang naning eskriba, itang dalubhasa king batas, itang abogado, nano po itang kitang naning eskriba, Ginoo, naning sukat kong daptan, bakong kamtan, ing biye alananga. Mekat iti puin kukutang tamo, makanano tamong miligtas, kabod ka mo salpantaya miligtas ka, soy ni po, pitungi-tungi kula, at nanong pekibat na ning ginutamo, naning makasulat, naning ngaintindihan mo nga ng Yesus kening abogado, ing pekibat na lugod. Bisa kang miligtas, buri mong kamtaning biye alananga, one word, lugod ka, love. O nanging lugod po, atin niya pang sangkap. Luguran mo Diyos, at luguran mo ring kaparan tao. Naning lugod, ing lugod, kamamermisyo nga ng San Pablo, ing lugod, darapat kang mayap. Nya lugod, nung bisa kang miligtas, kailangan lugod ka. Nining luguran mo, in Diyos, at ang timurin ding kaparan tao. Ela pumalyering mikawani deti, inseparable la, istong liguran mo yung Diyos, malyaring mo luguran ding kapara mong tao. Nino po yung kaparan tao? Gana-gana. Gana-gana. Ding Hudyo, ding kapararang tao, ilamo ring kapararang Hudyo. Potangino Hudyo, edano kapatad. Edano kaparang tao. Nya, ing kaparang tao, pining metong at metong kaya katamo, ganaganang tao, lalong-lalo na detang mangailangan king sauk tamo. Kaparang tao. Kaibat na nitay kitaya po yung the good Samaritan, ang po pa'y the good innkeeper. Uling sinopanening mayap a Samaritano itang pemugbugda, halos likwandering tulisan, halos mamamatene, dapat sinopane ning metong a Samaritano. Bisa kang miligtas, sumaw ka, karing kaparan tao, karing mangailangan king kang saw. Isundo tayo po inyang bilabas sa Domingo, basta't gagawa kang mayap, miligtas na ka. So pitungi-tungi tala po rin, mo basta't gagawang mayap. Naming ebanghelyang milabas sa Domingo, Maria, linok-lukya king arapan ng Yesus at mekirandamya, yapin po yung biye panalangin. Kamo gagawang mayap, kailangan natin kang oras king prayer life mo, atin kang oras marap king Ginoo. Kaibat nanita, kaibat mong menalangin, ing panalangin mo atin niyang dapat bunga, yapin po, ing pamanyapat mayap. Naning kaligtasan, kailangan mangadikap. So, tungi ko po rin mo metong kaligtasan, damdaman tala rin tuki-tuking ebanghelyo,
kailangan at tsula kaya katamo rin. So, Maria, linukluk ya kingarapan ng Yesus, antiya mong menalangin, linukluk, kingarapan ng Jesus, menalangin niya, may kirandam ya kang Jesus. At hintamong dapat panahon king pamangadi. Kay ba't ing pangadita mo, isubong nakatamong, king kakatamong apostolate, king kakatamong obra. Nano pang sinabi ko niyang milabas sa Domingo, mag-review tamo po, bantay po kalingwan. Marta, kaibat ng Lino Besus king Pibale-Balera, mintayang tambing king kusina, Maria, linukluk ya king harapan ng Yesus, at pinurine Maria, inyang milabas a Domingo, o niyang adwan ng Domingo milabas, pinurine Maya pa Samaritano, ngini po pinuri na anyang milabas sa Domingo, pinuri ni Maria, linuklukya, piyabenta lang ngini. Kailangan biyasa kang lukluk, kailangan makirandam ka kang Jesus, iapining prayer life, iapining pamanyimba yung ngini. Kay ba't tamang sinimba, go! Gawa kang mayap. O ini po yung kaligtasan, Ngini palalaman tayo pa po yung prayer. In prayer. So, lawin niyo po, sabihan ko naning pangadi, what is a correct prayer? Kadwa, what is a true prayer? Katlo, what is an authentic prayer? Kapat, what is an effective prayer? Miyayalwala pong panalangin din. Amen? So makasadya ko pong makiramdam, pakiramdaman tala po nanuya in correct prayer. Kay ba't ituglong ke po, king ebanghelyong binasa kong ngeni. Nanuing correct prayer. A correct prayer is a God-centered dialogue. In correct prayer, in sentro, iapining Diyos. Aliwa po itaming sentro. Amen? It is a God-centered dialogue. Prayer is a conversation with God. Potang mga di ka, in sentro, iapining Diyos. At makirandam ka kaya, you are ready to listen just like Mary and learn from God, from Jesus. Makirandam ka, bakang mabiyasa. Amen? Kapamagsalita, ingkanako po, in prayer, it is 90% listening and 10% talking. Bakit? Uling bayo tamo mga di, ing adwan tamo balo na ni nga pong Ginoo. Tamo po balo nung nano ing kaburiyana ning Diyos. Inyapin, kailangan biyasa kang makirandam kalupa ng Maria. Makirandam ka at mabiyasa ka. Ing mabibiyasa, yapit itang makirandam. Antimo pong yan makirandam kayo, detang matutod, ela mabiyasa. Amen? Masakit po yung mga di. Lawin nyo isang mga di tamo, ba't may tutundo tamo? Pero po tang makipagchismisan ka, kaya sipin mong balik, matutod. Prayer, in prayer pa magchismis siya, makipagchismisan ka kingapong Ginoo. Gustong mga di ka, kaibat na nita mitutundo ka, there is something wrong with your prayer life. Kailangan matingit kang makirandam king Ginoo, bakang mabiyasa. That is the correct prayer, God-centered dialogue. Kadwa po, naning true prayer.
In true prayer, it produces conversion. Mga di kang mga di na kaman magbayo, ka mga di ka nito. The result of true prayer is conversion. Change of one's mind, change of one's heart, change of one's attitude in life. That is true prayer. Milalapit ka kingap mong Ginoo, miyatats ka kingap mong Ginoo, at kabang miyatats ka kingap mong Ginoo, magbayo ka. Birds of the same feather flock together. Tell me your friends, and I will tell you who you are. Potang panemeng kayaraping Diyos, maging kawagis me. Potang makirandam ka, at mababiyasa ka, maging kawangis me in Diyos. Nano pa po yung true prayer, mo mag-produce conversion, mag-produce yung good deeds. Mayap, dapat kalupan na ning mayap sa Samaritano, kalupan ng Marta, mag-serve. Potang magbayo yung tao, malyaring mag-serve. Malyaring mikadapat amayap. Potang mapangadi ka. Potang mapangadi ka, mag-change ka, makonverti ka. Bila ko yung matsura mong ugali. Potagalang pangadi na kang pangadi, pangalwal mo kayang pisamban, panagkas na kang panagkas. Pumakanya ning mapangadi, magbayo ka. Magbayo ka ugali. Amen. Ating pangatlo po, authentic prayer, credible and reliable prayer. Kamo may kakarelasyon king Diyos. Ika ating Diyos. None, may kamasanting kang relasyon karing kaparan tao and the whole of creation. Nung nanong kaluguran na ng Diyos, luguran mo muna naman. Ingatan mo yung lelanganan ng ngapong Ginoo, ing environment, kapaligiran, ing nature, luguran mo sisiran. O yan yung authentic, credible, and reliable prayer. Kompleto ya po. Ating kapat, what is effective prayer? Effective prayer, you do not only pray for yourself, iabe mo laring ganaganang tao. Iabe mo ring kalupang tao. Mo itang I, me, mine, myself. Aggressive pronouns. Ken tutuking Domingo, makaninya po yung ebanghelyo. Imbalo namin sarili na. Effective prayer, buring maging effective in prayer yo, pangadita lang ang dingeganaganang tao. Kalupa na, give us today. Us. Nasabihan, give me. Po? Pakiyabe lang ang dingeganaganang tao po tang mga di ka. Aliwaming sarili mo. O ita po yung effective prayer. Now, we go to the gospel. In gospel po, nga naning metong alagad, teach us how to pray. So how and what to pray? Teach us how to pray. At Jesus, tirwananong mga diring alagad na, ing makarturong pangadi, iya pinitang biyasang mga di, iya pinitang mapangadi. And Jesus is a man of prayer. Lawin niya yung ginuta mo, kay ba't na pong megapostolate, montaya king metong at tahimik kalugal, at karin, makipagsalita yang king kayang igpa at igpata mo. Nentong misan pagkamalyanda, sasabyanda rin nga luwa, my work is my prayer. Ali po, work is different from your personal prayer. And prayer is different from your apostolate. Your prayer will teach you what to do. Nepo? Aliwayang prayer life, aliwayang apostolate. Anyapin, nanong ining how to pray, o ini po, ingig pa mi, mumunayak yung igpa.
King Diyos, kay ba't nanita, kay ba't meng pinuring Diyos, kay ba't meng simba ng Diyos, kay ba't mong gawon mo yung kayang kaburian, kanita ka pa manyawad. Neng misan po, lungob ta keng pisamban, kalub mo siklawad ka, manyawad na kang manyawad. Po bawaling manyawad, pero katambing manyawad. Pagsabihan mo yung Gino, pupurian da ko po, sasambanda kayo, pasalamatan da kayo, manyad kung pakalulo ka rin ka na kung kasalanan. Ing Diyos pa mo, itang kaya yung biye mo, katambing manyawad. Amen? Kay ba't meng pinuring Diyos, kanita ka pa manyawad. O reni puring kayadwanan tamo. So, how to pray? Ibiye mo pa mo itang dapat mong ibiyekin Diyos. Kay ba't mong binyeng kaya, kanita ka pa mong manyawad, para kekat, para king community. Lawen niya po yung second part na ningig pami, at luyang dake. Number one, it covers nga na our present needs. Present. Kadwa, our past. Katlo, our future. Present, past, and future. O ining biyatamo. O bata sabi ko pong present, past, ang pong future. O ini po, give us today our daily bread. Pangadita mo yung kakananda mo, ibiyan ng ini. Present needs. Yan po. Lawin niya ining aldoldo nga na ini pong dinan mo ken pamangan aldoldo. Ing aldoldo o tina sinabing pabanwo. Sana Ginoo, dinan mo ken pamangan pabanwo. Sinabi na aldoldo, present. O nang biyanan ng Ginoo, pabanwa. Di karakal, mabromlema ta keng refrigerator. Potabilita mo keng kamalig, masira mo. Anya pinaldoldo, manyawad ka mo. Itang pabanwa. Pota masira mo po. O nung ibiyan ng agad, kabiyan na kaya kapabanwa, nakamangadi. Amen? Nya aldoldo, uling aldoldo, kailangan mo ini. Kailangan aldoldo, mangadi ka. Amen? Present needs, nano maning kailangan yung ini. Kadwa po, past sins. Forgive us our sins. Forgive us our trespasses. Our past sins, panyawad lang tawad, at gustong patawaran na kaning Diyos, ikang mi patawaran, kailangan biyasa kang mamatawad. Amen? Manyawad kang manyawad ka patawaran, kay ba't mong mi patawaran, nakaman biyasang mamatawad, datanging panahon nakamuna naman patawaran ng Diyos, ding patawaran na, ilapin detang biyasang mamatawad. Ating katlo po, future trials. Future, nga nakini, mo kay yarap king mabayat a kapagsubukan. So panyo kami, potang datangin tukso, potang datangin kasakitan, potang datangin kapagsubukan, Ginoo, eyo kami papaboren. Present, past, and future. O yan po in how and what to pray. Amen? Ikuha tayo po. Ating second part na ning Ebanghelyo, no pong isummarize ko niya mo niya, it is about perseverance and persistence. Kailangan mapibabata ka, king kekang pangadi, kailangan medyo makulit ka. Kasasawang manyawad, potapong mga dita mo,
at lumoying pakibat na ning Ginoo, papansin pa niya luing sinabi ko, at luing pakibat na ning Ginoo po atang manalangin tamo, po atang manyawad tamo. Yes, ibiena, wait, manaya ka, and no. Yes, wait, and no. Manyawad ka kayo, manyawad ko mirinang kayo, Father, o manyawad ko, na naman binye, sinabi na manyawad ka mirinang kayo, nako pakibatan, my dear sisters and brothers in Christ, there is no such thing as an unanswered prayer. Every prayer, pakibatana ning Diyos. Nung enababye, oy tayong pakibat na. Amen? Ustong nga na binye, oy tapuing pakibat na. Binye na agad, may nyawad ka binye na, nung ken pong aliwang pakibat, o reni po, nung ating yes, wait, ampong no, atin mo na naman, direct, letter D, direct, ibyen na kaya ka, direct, wait, delayed, letter D. So direct, delayed, nung noya, denied. At ating pa pong meto nga di, disguise. Nanuya po yung disguise, apakibat na ning Diyos, manyawad kang kotse, dinina naka-tricycle. Kung mimimuha ki nga pong Ginoo, manyawad kang kotse, enebin niya yung kotse, dinina naka-tricycle. Uling po, tamipahamak ka, kengadwan mo, mas balo na ning Diyos, nung nanong kailangan tamo. Ning misan po, manyawad ka, enebin niya yung kotse, ibiene karingke kang anak. O itam, in disguise. Pakibat siya pamurin, ni nga pong Ginoo. As a conclusion, if we do not receive what we pray for, it is not because God refuses to give it, but because He has some better things for us. There is no such thing as an unanswered prayer. The answer given may not be the answer we desired or expected, but even when it is a refusal, it is still the best answer of God. It is still the love and the wisdom of God. Ken pong tutuking Domingo, isundo tayo iti, nano pa ing maging bunga na ning kakatamong panalangin. So panayan ko po nano pa ing bunga na ning kakatamong panalangin. Amen. Ipasiyag tamo po ngining kakatamong kasalpantayanan, sasalpantaya ko. King Diyos, ikpang mayupayang tutu, linalang king banwat yatu, at kang Yesukristong anak kabugtong aginutam. Pengagli king upaya ning Espiritu Santo, may bayit kang Santa Mariang Birhen, lina sa lalam ng upayang Poncio Pilato, may pako king krus, mete at mikutkut, tinipaya karing mete, king katlungaldos sinubliyang mebye, pepaitas siya banwa, makalukluk wananing Diyos sigpang mayupayang tutu. Ibat ka rin magbalik ya naman keti, banmukum ka ring mabye ampong mengamate, sasalpantaya ko king Espiritu Santo, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamakting santo, king pangapatawad daring kasalanan, king pangasublirang mieding mete, at king bie alanganga. Amen. Maraptang ngeni king Ginong Jesus, banituro na katamong manalangin, karing mga ragul ay amano, noneking katahimikan daring kakatamong puso. Nga tamo pong makibat, Ginoo, ituro mo keng manalangin. Ginoo, ituro mo keng manalangin. Ban ikulisakta mo inke katang tula, ban inke katang dalit ning be, kapilan man
emate, ban maging mapasalamat tang balayan, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, ituro mo keng manalangin. Baning lagyo ning igpa, mikablasya king balang aldo ning bieta mo, anting meto nga bendisyon king sablang mabibye, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, ituro mo keng manalangin. Ban ing kayaryaning Diyos, mayakit siya king pamagdulaptang katuliran, king kekatamong kasalpantayanan, ang makakimot karing bundok, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, ituro mo keng manalangin. Ban ing kaburian at batas ng Diyos, midukit siya karing puso tamo, ban maging tapat tamo king kayang kasunduan, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, ituro mo keng manalangin. Ban ing Ginoo yaing maging kakanantamo king aldo-aldo, ing pangisnawang papanatiling mabiyeke katamo, at ban idake tamo ing kekatang pamangan king metong at metong, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, ituro mo keng manalangin. Ban ing Ginoo yaing maging kekatang kapatawaran at pamikakasundu, ban tanggapan na katamo at ibayo at ban patawaran tala ring aliwa, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, ituro mo keng manalangin. Ban ing Diyos yaing maging kambilantamo laban king sablang dewakan, ban gawa na katang makabuklat king sablang mayap, ban maging kanwanan tamo king balang metong, panalangin taking Ginoo. Ginoo, ituro mo keng manalangin. Ngini po adwan tamo ing sarilitang kapagnasan. Ginoong Jesus, ituro mo keng manalangin, antimonong makananukang menalangin. Miye antimonong makananukang mibiyabiye. Ipagkalumi kaya kami ng Espiritu mo, ban maus ibat karing puso mi, tatang, kanakong tatang. Ikasaning maging mabiyaming Ginoo, ngenit manggaman king alanangga. Amen. Lalong aming
Manalangin tamo kapatad baiting kakatamong dawon, matanggapi harapan ng Diyos, ikpang mayupaing tuto. Tanggapan niya sana ning ginuiting daon karinggamat mo, king kapurit kaligaya ning kayang lagyo, king kakatami kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O Ginoo, tanggapan mo retingain ame piling iba't karing dakal mong regalo. Manano na sanang deting misteryo, pabanala na kami at tayran papunta king alananggang ligaya, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing Ginoo manatili kaya kayo, At kaya ka, Antemori, iyat nayo ring pusoyo. makayat nano, king Ginoo, Pasalamatan tayong Diyos, Ginoo tamo. iti karapat dapat at matulit. Tunepin, karapat dapat at matuliding pasalamatan dakang paratiit numan ka rin. O ikpa, Diyos king alananggat lubos mayupaya. King kekang lugod, binukod mo kami. Banipakilala mo ing kekang karangalan. Agyang gilutan da ka paulining kasalanan mi. Ginawa ka pa mo rin paralan ban makapagbalik kelug keka. Ulinitayong kaluguran mong anak, meging tao yang kalupami, banating kalupaming taong makapagligtas kaya kami, king kapahamakan at pangaliliking dalan. Kapamilatana, ring anghel, ning banwa, yayampang daing karelang panalangin, ning kapanyamban, kabang maksayala arapan mo kapilanman. Niyabesaning siwala miking karela, king matakumperang dalit, ning kapurian at ngaming magkanta. Tunay kapin banal o ikpa, ikaing panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalompumi, pabanalan mo sa detingayin king upaya ng Espiritu mo, ban para kaya kami magawalang katawan at daya ng ginuming Kristo. Bayami dawon ko sang lubking pamailas at kamatayan, kinwaning tinape, at pepasalamat siya keka, pirasune at binyene karing kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti, ikongan at kananye, iti yung kanakong katawan, ami dawon para kaya kayo. Bakanyan mo naman kay ba't ning apunan kinwaning kalis. Pasibayam pepasalamat keka. Binyaning kalis karing kayang disipulo nga na. Tanggapan niya iti. Ikongan minum ko kaniti. Iti kalis ning kanakong daya. Ing daya ning bayo at talananggang tipan.
Ami bubu para kaya kayo at para karing sablang tao, banketang ni patawaran laring kasalanan. Daptan niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan, inyang ining gaganakan miyoig pa, ing kamatayan at pamanyubli ng mebiya ning anak mo, daraon miya kaya kaiting tinape ning biye, ating kalis ing kaligtasan, lain ming pasalamatan kaya ka, ing pepalerian mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo kaya ka, mapakumbabaming pagamuwa mo, kingi kaming ansanang misulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal ay Espiritu. Ganakan me o ikpa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato, bamiganap yaking lugod, kambe ng Francisco ing Papa mi, i Florentino ing Obispo mi, i Pasiano ing Obispo Emerito mi, ding sablang Obispo at Pari, lalong-lalo na di Father Meg, Father Jasper at Father Mac, at ding sablang diakono, at ding ing mabilog abalayana ning Diyos. Ganakan mula naman ding kapatad ming pepainawan at maninayang subling miye, at ding sablang miyang nabiye, lalong-lalo na Josefina Bernardo. Tanggapan mo sana king maligaya mong arapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alananga, ban kaya ng Maria ing Birhen induning Diyos, kambe ng San Jose, ding apostol at ding sablang banal, at tinupat kimal mong kaburian, king kakabaning panawon, purian dakat paligayan, kapamilatanang Heso Kristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo kamben at kaya, ikpang mayupaing tuto, kagumning banal Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alanangga. Abe-abe, may kakapatad, meto nga pamilya na ning Diyos, ikanta tayo po yung panalangin na tiro na ning ginotamo.
Ikabos mo kami o ginuking sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, banking kasaupaning kaya kang pakalulo, parati kaming mikabos king kasalanan, at maligtas kami king sablang kaligaligan. Kabang maninay kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatan ng Jesucristong kaya kaming talapangabos. O Ginoong Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Emos sa po babalik danding kaya kaming kasalanan, nonelawan mo ing kasalpantayanan ing kaya kang Santa Iglesia, at pamayapan mempong bilugan agpangking kaburian mo, ikay mabibiat mag-ari manggaman king alanangga. Amen. Ing kapayapaning Ginoo manatili sa kapilanman kaya kayo. At kaya kaan timurin. Pakita mo po ngening may kakametong tamo king kapayapan. Kapayapan po kaya kaingan kapayapan. Oning Ginotang Jesucristo, ing makaibi, tune kapayapan, at kaligtasan kaya katamungan. Tanggapan tayo uling nungan na ding mayaws kingapunaning kordero. Ginoo, kumatampang tanggap kaya ka, dapat agkasmay nga mano mo at kumayap na ako. Katawa ng Kristo. Amen. Paganaka po para king organisadong pamakinabang, ing pariyo MDC lumapit kaya kayo, inya manatili kayo po karing pwestuyo, para karetang makasadyang tanggap king banala pamakinabang, manatili kayong makatalakad at yatsyat laring palad o gamat, para karetang iatanggap, malyari tamo pong lukluk o siklawod king panalangin, alana pong magsalita, kabang makinabang, salamat po. Dapat ning spiritual apamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko, kingatsuka king kabanal-banalan sakramento, kaluguran da ka, may king sablang bage, at pagnasan ko, ing tanggapan da ka. Dapat pauli na ningening penandit, era ka atanggap king sakramento, umeka mo man spiritual, kening puso ko, kakaulan da ka, bala mo mawari at tsuko ka rin, at pakisan metong
king lubusan in sarili ko keka. Emusay pa yung tulot kapilanman, in mikawani ko keka. Amen. Manalangin tao mo. O Ginoo, tinggap niyang sakramento ang magmasusiking kapigaganakan, king kamatayan at pamanyubling mebi Kristong kekanganak. Manano na sanang itingayin, idala na king ilapit, king kekaming alananggang kaligtasan. Itiadgon mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Luklo kayo po sagli. Muna pong announcement sa mga hindi pa
pakumpil noong March 11, 2022, pero nakapagsumiti na ng requirements noong 2020, maaari po kayong pumunta sa Holy Rosary Parish, Pisamban Maragul Parish Office para sa mga karagdagan impormasyon. Deadline on July 30, 2022. Ganon din po yung fundraising sale at the patio. Dakala salamat po kaya kayo, kaya kayong pamamuntaketi, lawenyo, likwanyo pamu, ingega na gana, at pepauna tayo nga pong Ginoo. So, dagdagan po yung pangadi, kuntoro mga di tamo magbayo tamo sana, papunta ki nga pong Ginoo. At antimurin ing kakatamong relasyon karing kaparan tao. Kaiba't kailangan ating kayo pong apostolate sa saog. Emo po pering sa saog. Alimbawa kaya kayo ating kong siping bale elabiasang mga direng anak. Turuanan nyo pong mga di. Tipunan nyo la. Sabado o kaya Domingo. Mag-apostolate kayo. Deng haluwa mag-apostolate na lang karing karelang apo. Apostolate. Po. So, emo po kareng apo, nune kareng anak. Turo kayo po. Stungayo to tirwanan ding anak. Aliwala po rin turo karela. Amen. Nya pa kamalang kong kapatid, dagdaganing pangadi, o tang dagdaganing pangadi quality prayer, may dagdaganing kaya kayong apostolate. Ing pangadi, isubong na ka, king pamag-apostolate. Kamo mo mangadi, none kailangan natin bunga, ing kakatamong pangadi. Antimorin po mimingat at yung pang-COVID, at antimorin dengue, mitatas po yung kaso. Mimingat po, at ingatan na katama ni nga pong Ginoo. Dakal po salamat. Talakad tamo para king final blessing. Ing Ginoo manatili kaya kayo. At kaya ka, Timur. At bendisyonan na kayo ning malugod a Diyos at ding kaya kayong pamilya, ingig pa, ing anak, at ing Espiritu Santo. Amen. Ing Santa Misa mi dawn ne, umeta na king kapayapan. Salamat, King Diyos. Para po apanatilyan tamo yung gustong lawot king metong at metong, pakisabi mi po manatili tamo po karing pwesto tamo at panayan tala ring asyaret. Ituruda po kaya katamo yung gustong dalanan, paluwal king kaya katamong pisamban. Dakal pong salamat.